iyona la yakhona esikhuluma ngayo iyona esiphiwa sifuna ukuthi indaba lapho izokulungisa ngenkani aseyela manje amaphoyisa indaba lakhona ngenkani sizolunga indaba lakhona ngenkani amaphoyisa phela nesale okay mana-ke iphela kuphi le ndawo iphela kuphi we can start this one ila this one up to that side yileli naleli sanibona yileli naleli kuphela so this is the flight sizobakhulumisa ngabahlali so that asifuna asikhulume nabahlali anifuna ukungena sinongena sifuna sitede namaphoyisa habo sizungena for the sake yokuthi into esizwane ngayo alright base sokwenza operation fanele si-introduce something ya sizongena namhlanje bangabe ukuthi la umabili la ngizokuthola kunethaveni ingaphi ithaveni i-taverns around yabona sibe ngakhona ilapho ithaveni sizongena khona